Inspiracija za ovaj rad, Prostor snova, zapravo datira još iz 2017. godine kad sam dobila rezidenciju u Dubrovniku i tamo sam vidjela mehanizaciju snova Tine Gverović. I to me nekako potaknulo, nisam baš razumjela rad, ali me je motivirao na neki način da me kopkao me iznutra. I u tom smislu sam par godina kasnije naišla na jedan doktorski ili možda diplomski rad koji se bavi istraživanjem REM faze, znači dubokog sna i fazama sna, koji zapravo putem nekih odabira riječi kao da opisuje neku vrstu gamifikacije, istraživanja neke aparature, kako se proučava mozak i taj san, što me zapravo baš zaintrigiralo kako je to zapravo polje i dalje neistraženo i zapravo slobodno u toj mehanizaciji i tad mi se zapravo poklopilo to da počela sam shvaćati rad Tine Gverović. Tu me zapravo taj prostor snova i dalje kopkao na način da sam onda malo rezonirala svoje prošle izložbe. Onu izložbu Ništa nije osobno u galeriji Karas. Nisam bila baš zadovoljna s tom temom na neki način, kako sam je prikazala, ali sam se bavila zapravo tim problemom šta je osobno, a šta je javno u tom nekom medijskom prostoru i kako zapravo ti podaci su podložni prodaji. I šta je zapravo nekako dragocjeno u tome da osobno zadržavamo osobni segment privatnog života ili nekih svojih snova, neke intime. To je zapravo kao dijametralno suprotna teza, ali se bavi istim problemom. Zato su zapravo i radovi isto sličnih medijskih kompilacija. Smatram da su snovi vrlo osobni, zato što potiču iz neke relaksacije, otpuštamo sve što nas nekako u stvarnom životu kao da probavljamo na neki način. Mozak se relaksira u snu i tako onda vjerojatno procesuira neka stanja kroz da li noćne more ili neke vizije ili snove koji su zapravo imaginarni, ali isto taj prostor slobode i kreative zapanjujući i to je interesantno. U galeriji možemo vidjeti 4 tipa rada. Od toga su 2 rada kompilacija više fotografija koje stvaraju neku novu medijsku percepciju, malo nekako nadrealnu, ovdje sa lijeve strane i meni iza leđa. A ovaj paravan je dio nekakvih čečkarija koje bih nazvala zapravo na neki način šta mi to znači. To je neko pitanje kad stalno neko ispituje šta ti to znači. Dok nešto procesuiraš, ja mislim za tu neku likovnu struju svijesti je vrlo bitno da se kontinuira proces i da se stalno bilježi. I zato su te neke grafizmi, neke čečkarije koje su dosta bitne za bitan kanalizator u tim procesima istraživanja. 2 digitalne grafike. Jedna je zapravo u prvom planu neka kao borba s vjetrenjačom, možda čak malo ovako mračna atmosfera te vjetrenjače i nekog starog modela koji
koji ima neku invazivnu strukturu na sebi još dodatno, pa to jedno stvara neku možda tako nadrealnu situaciju gdje jedan tradicionalni smjer podliježe novim modernim invazivnim, ne bi sad rekla nasilnim ili blagim metodama koji mijenjaju našu trenutnu percepciju i stvarnost. Dok ovaj malo šareniji rad iza mene, taj šareniji rad je zapravo kompilacija više fotografija koje su zapravo fotografije nekih mehaničkih oblika cirkusa koji se još nije raspakirao i taj cirkus i zapravo zgrade. Mislim da je kompilacija u gridu uključuje mehaniku i uključuje arhitekturu, a to je nekako motivi koji su mi dali za mišljenje o toj kreaciji možda društvene realnosti, kako ti snovi i projekti možda utječu na realizaciju radova. Jer recimo putem arhitekture je to možda najsnažnije i najdojmljivije kako se zapravo jedan projekt realizira u tom ostvarenju nekog sna. Jer arhitektura je nešto stambeno i uvijek me nekako muči taj prostor živući. I na podu imamo objekte koje su zapravo simbolično crne rupe i ogledalo koje obuhvaća taj jedan okoliš koji percipiramo malo onako iluzionistički. Prostor galerije je omeđen gridom i konstrukcija grida koji zapravo simbolizira neku gamifikaciju prostorne percepcije gdje smještamo u format kompozicije, ideje i zapravo činimo tu realnost, odnosno stvarnost. Intrigantno mi je da u istraživanju REM faze i dubine snova odabir riječi je vrlo analitičan i vezan za jedno polje gamifikacije koje zapravo ovaj grid nekako simbolizira. Da, dugo nisam imala izložbu i sada, nakon 5 godina od zadnje izložbe samostalne, na cijeni mi je neka igra i istraživanje koje me okupira. Više nekako prilazim projektima sa nekim zaigranim interesom. Nemam više tu ozbiljnost koju sam nekad imala i drago mi je jer sam se nekako i oslobodila u tome. Zadržavam nivo neke profesionalnosti jer eto, tu smo di smo, ali da, igra.